Mwai wakwa na Ngai wakwa wachumwa mubitu nitunataniie kuthayuka kwa mwai umunthi nitutania kuthayuka kwa mutume wake itina wa kumwona mwai atumeme na chumwa kiima no makia mebingite nyumba ona matamwikithia Tomasi ula utaikwa undu wa uthayuko Yesu ekiata kavinda kako ka kunyivewa ni mwikio asiokie na ungama kati wa manyiwa make na amasiokelela ngethi yake mouo ni withiwe nenyu ni wambia ingi uthayuko wa manyiwa make ni wambiie va kumana na wikiku na umisyo atei kumana na kumanya kana Ngai ndanoaua ni kutukilia ila twavaluka Ngai ndenda tumwone ta mwandu yukite kurutavia nundu wa makoani maitu indi ta ithe waitu utukilasya kila ivinda thayuni twendana mbe o twisuvite ta kana kanini kekwimanyisya kutembea o kaendanga kaendanga oingi kaing'uthuka indi ithe aikokilia ingi kwoko kula kutukilasya ingi ni kwoko kwa tei Ngai ni wesikana tutena tei wake ni kwikala muthangani muno kwou ni kana twende na chalo kitu cha thayu no nginya kwoko kwivinya kwitawa tei kutukilie nutonya kukaya ukasya na yu na ndindia o kuvaluka mwai ni wisikiu na ni wiyumbanitie kukukilia nondu ila twavaluka weona syana syake ikwenda kukilwa ikinye nthi ingi syana sikwenda tei wake Yesu amutavisye mutheu Faustina ati ninye wendo na tei paio nyama wa mundu uthonokete tei wakwa ivinda imwe mutheu Faustina ni wamutavisye Yesu kana ni wamumesya thayu wake na chonthe kila winacho indi Yesu ni wamusaanisye amutavya pe kindu chaku vyu utena mbumesya ni chao mutheu Faustina waemete nacho Yesu amutavya mwitu wakwa nenga mauvaluku maku ona itu nitonya kwikulia nitumunengete mwai mauvaluku maitu niniekete akambona ndivaluka ni kana ambukilie kana veo kindu nivithanitie nthini wakwa thayu ni yililo iulu wa ivinda ivituku kitau ki thayuni umena na mundu ungi kiswanio kina iulu wa mundu muna mwai ekala atwetele tumunenge mauvaluku maitu ni kana atusamithie tei wake tusyoke valave amanyiwa ni mamutiie Yesu ivinda ya mathina na makwatwa ni nthoni indi ila Yesu akomanie namo ndaamatetia amonisye itau syake ona mumena itau syo thayuni Tomasi ni wamukwatie na ewa wendo wa Yesu undu wiana na undu Yesu amuthinikiie ona amutiite itau ni isu ni wakwatie na moko make wendo wa Ngai Tomasi avikie musele indi ni wanengiwe tei wa Ngai na avituka amanyiwa ala angi ni waikiie uthayuko o vamwe na wendo ute muvaka wa Ngai niw'o watamukie ukusi mulumu na mwanake mwai wakwa na Ngai wakwa uu niw'o uthayuko wa mutume ula weaniie ila umundu wake muvuthu na muumesye walikile nthini wa Yesu pau kila nzika ni yumaua vau Ngai atwika Ngai wakwa vau twambia kwiyitikila na kwenda thayu uilie o undu uilie anaia na etweia ivinda yi ya mautato ona itu ta Tomasi twina nzika na wia na nitwiwite uvuthu witu twina vata wa mwai ula wona uvuthuni witu wanake wa vata twinthini wake nitumanyaa vata witu uvuthuni witu
tumanya tuilie tamavia mathoa munene matonya kwanangika indi ni mavata na twi cheni cha tei kila kike na nthini waitu na kibikia nthi yonthe otondu balua wa Petelo wawetie kii nicho gitumi cha kutana unduni usu ona kau ni mutonya kwithiwa na kimako kwa kavinda kakuvi nondu wa matatwa maingi mekivathukanio ala matukwata. Muthenya wa sikukuu ya atei wa Ngai utumane ula mwanake vyu wauma kwa Thomas mutume ula wavikie musele nowe utaikuo indi mwiai amweteela tei wa Ngai ndumatia ala matiawa itina ni laisi andu mauma mathinani manene makolwa ni ala matiawa itina na ve mwisho wa kulikwa ni kiinyu kithuku cha kwiyenda ene vate mwanya ona umwe wa langi kiinyu ki kinyaikaua ni yisilia ya kana maisha ni maseo ethiwa ni maseo kwakwa na kila kindu ni chailu ethiwa ni chailu kwakwa. Chambiasya ovau kunyuva na kuvula andu na tuyulwa ni nja na tuithemba ala matiwe itina kithembeo ni cha uthaio ivinda mathina ta uwau kana ithoko itulikanasya vai kivathukanio kana mivaka ya athini ithionthe twi avuthu ni twi anene na twi mavata ve vata wa kukita ivathukanio na muvinyanio na ithimi cia uvungu ila iwaitie musyi wa mbai ya andu twimanyisye kuma nguthu nini ya mbee ya atume yakwatie tei na yekala na tei aiki yonthe mekala me kindu kimwe na ni maana sindu syo ni mathoasye sindu syo ila mai nasyo na onthe mayiana mbesa isu kwianana na vata wa kila umwe wo kiiti kiswanio uu ni ukristo nguthuni isu Yesu athayuka no umwe watiwe itina na ala angi mamweteela umonthi kuilie ou nguthu nini ya andu ni yaendie na ala aingi matiwa itina amwe maitu ni kwasya mathina aandi matonya mathinikiwe ni angi tiwe awakwa kuithia nja na thini. Mutheu Faustina akomana na Yesu aandikie thayuni uthina twaile ni kuona Yesu ngelanioni na ti ngunguni kana muio mwiai tunenge mwanya wa kwika meko matei na usili wa kati kwa kila umwe tuikaswanie tuyulu wa mavata maitu tuvange uni twina kila mundu kilikoni tutekuvatha ona umwe nundu twalea kwithiwa na woni ukuite vata wa kila mundu vaikethiwa uni wa mundu ona umwe umonthi wendo muu wa Yesu ni wathayucha ngoo ya mutume ta mutume Tomasi twitikile tei wovosyo wa nthi tumonye tei ala avinyie vyu nundu ino nio nzia ya kumba na kwaka nthi nzau.